Da yuko uko na maitiki ya MP. What's up? Ibaka Martin na kuromba kura menya mathabu. Na renda ririgana account ya Meru kandi tangu gya thirikari. Na nginya ngeja thirikari account ya Meru ndari musiasa. Ndaromba gya senator. Na ndo thamba bujaka this time round ntubwa ulakora na issues cha vyama muno. Na yebu vyama vya so many people have been locked out of the parties. Kinyangiro yongo da yatu kulomba tika gavana na sitting governor. Sitting governor. So ndona Mheshimiwa Kathendu Mulungi agwita kulomba tika senator. Kiranda romba. Based on that you come from the same area, South Imenti. Dada mlabu ndona ngeta kurura tika senator na Kathendu Mulungi IMP 2 terms have no chance. Na at the same time Governor Kathendu Mulungi kulomba tika gavana nyoe au South Imenti. So ndona kuna kitu kingine atikwa kiketheri kitina mtu na experience wawekarira na tuthe twi mono na ukancha weke mono ingetoro achio na ndi ikavanga leke mono anda witha form 4 so igeto mandaje kuromba tika MP na mono kimaono janda acho cha Meru na githike MP to kithuki in fact githike in fact member of National Assembly no the upper house kulingana na katiba so ne original bills kina use the Senate kuno na githike kathuri atigana ntu atigana fresh business although is going to Senate ndo kala kurire but kuna ngoi nyingi mwitikite ithirite ndi kuthaka ndona nkeja ku fit in issues ndo mbogo tena South Imenti tondo mono na arimi basically ni arimi most of the monies that comes from that region icha area cha kawa cha majani cha mbokando cha marigo that's the economic background ya South Imenti na Nyamero on the by the way so ndona if I fit in the shoes ora majani ngeda no ntu inkomenya mono manzo majani de murimi komenya mono manzo kawa manzo area na ile yetu ya IT na wetu na kigene kumarigo so ndona if I go to parliament nka make those very nice laws jago ngabani murimi then antu watu mbao kila kimbesha so dai Martin as you are aware kalimi antu watu mbesha bro the economy is so down people have no money in fact we are asking people in the meeting no we na shitingi ko mko kwa wote yeah that's serious. The locals, yes. It is that serious. So they are coming for a meeting. Meeting is lasting for 5 hours. With expectations. But they go. So if you ukabaya kubaya kana kwanja kuyangoye na mono. Ikana demo. Is that pathetic? Is that pathetic? Now, tukariri mantu ya uchumi bwana Kathendu. Yes. Na it is very yani ni mantu very pertinent, yes. Especially kaiteneka. Yes. But first, urikiri Kenya kwanza. Urikiri Kenya kwanza na yes. South Imenti onau kwena murori wa kiama kia UDA. Ingo kuwana mechemanine ya UDA, mimi ningo kuwana mechemanine ya Meru kwanza. But then maitaira maingi I think riote yo maybe kana kinyawe yo niba kuwate turinge suti. Where do you fall? In fact undo kema KNDP. Kile yake baki. Na kema KNDP is one of the parties na kile kwa pa na Fond Kenya na ANC kima pia wewe before mete Kenya kwanza. Lakini Kenya kwanza itadhiria coalition yo yuka badwe you can feel one candidate azimia kwa batu te bazimio zoning kana kwa azimio le kwa nyamba lotine bale azimio la umoja president wetu William Ruto alikiri ndebena kiama kia UDA na noto kusupport the president wetu wa Kenya kwanza lakini vijana wangi kile kurorite Kenya kwanza if you the candidate kulingana na ule vyama kwenda so ndio kama KNDP they have all the rights kisheria kwa kompita na mtu wa UDA na mtu Fond Kenya na nyago by the way na South Imenti kwa mtu ndoni yako ndamona kairi agwana Fond Kenya agira metika mbunge abo hibana 13 Are you serious Fond Kenya? Yeah Fond Kenya na kwa ngi bange ba kia ngausawa ndoni yongi na kitongoli hicho South Imenti boy already 14 and 13 so but to all the rights all the rights ya kuandika that coalition na tuende kienda kuchukua kura hata kuchukua kura woni na mheshimiwa Kadhara mtu akachukua kura chawe kiranto na agenda manifesto wewe
Kinando bangu badhikiria bona no muntu mwega uri kumotera ndu South Imenti kwita mbere no kumba ufit in the shoes chaka tuli murungi indikato kundisikana njaki nyandu South Imenti kuringira kura muntu uri Azimio ndo ratu eneo kutono South Imenti ndo muntu wa Kenya Kwanza na mbunge kenda bogo takutetheria William Ruto kuita ngono tubukulikana kibake ria thurirwe etwe na bunge baka inde mbunge dena jira kola frustration ona kitanda wili ki kuto kitanda wili so ikyo matukuwa antu South Imenti no makaba chanuke makaba hakikishe Kathendu alinde abo muchinda githikia bunge kena bogo takutetheria William Ruto kuita ngono National Assembly kena yato dia sheria National Assembly itimba kuingirwa kile sheria hicho maliko kaacheria kaacha majani kaacha kawa kaacha mambo kando cheda kinyagiri president akasina mara moja wa dhati unaandimia to sheria kale okuruka Uncle Kathendu. Yes. What chances do you think you have? Mwenda, let me tell you. Martin. Martin, sorry. Martin. So the Imenti tuna mbecha. Na ngakwa hisu kidogo. Kuna mtoto wa Kristo Murungi, uri ngana na ndinga na ajira kingangi. Na ndio kingangi. Ndio Kristo Murungi wakiri. Ndio kingangi akurantu. So rejite kuromba na mbere, ambete kule na kiama kia Oginga Odinga. Kile geta phone, ifoni Kenya rio kitariu. Na ikwari na kiama ya vingi na byari kanu byari very popular na antu bali kuna na DPA kibaki ali no. Lakini atu South Imenti batathira manzo bathigire Kristo Murungi as a person. Bamuninga kura for 20 years. Ruenge eja na DP. Ruenge eja na Jubilee. Ruenge eja na digi kama hiyo dada. Atu wacha kia orea arunga magia tofauti. But now antu South Imenti bataka muntu. Bataka kiama. Bataka mbecha. Bataka na muntu anjere no niriku. Ango example just recent Kathendu Murungi in 2013 onda mo supporter in fact Kathendu Murungi kinya ndadio ke South Imenti ngimulika campaign ningo personally inda mo kama tanga lekwa and that is true as a fact in South Imenti Kathendu Murungi aro kama kiama kia TNA aro kiama kia mbasi ro gari popular mero South Imenti wale mdodo wa tango yaro mega mbasi na leo kingangi umete National Assembly kaitene kawa ita kiraito akita Kristo Murungi ali minister wa national government kita kibaki beja na ngari mangajairi South Imenti mzaba joko ngobo yo kinya na kutoka mwichone lakini kaduri kakaria to na kutoka kutunga tubere unako atu South Imenti bakataka bamunikira kula wantu ba agenda na he has done very well for 10 years then in 2017 kaduri ya independent candidate kwa jana baba kutoka bakiminya mbaji nyingi mono ngandi bale oku na bakija na ngari nyingi na mbenge bata mo 7 na bakweja kaduri kaja kakira antu basodia kari antu Imenti uko na ngibariria nantu wa ishu majani kahoa mbi these people don't know antu Imenti batika area agenda so kaduri ngwa kula kare abachinda na kula ngiri thanatu ndebene kinyatha hii I was surprised them let me tell you they gumi ulo katakaza kurwe mujumbe South Imenti Kathendu. As we wish you well Kathendu twenda kumenya atiri no kuwa kadhuri na red agenda. What is your agenda? My agenda is onde ndo muteteri walimi. That's my slogan. Agenda kwa muno ni kukuria mulimi. Nyatha hii ingwekira limi mbego cia ng'ombe utheri free of charge. Mbego cia Austin mbego cia ng'ombe ngawekira examination na bandita bako kuita ngweu free mbego ingiriza to magatano ile kaita ng'ombe kuita ithano mwangalita 30 in the next 9 months na ndithangibera kaja waku achoro geta Kathendu yeah la jero ndo kaja kamwari na mbego kwandi wikira ni mbego certified na mbego ya thirikari mimi the thirikari I'm an agent of Kagrik abetha wakapete na abetha Kagrik aba proza mbego inongo ita mbego cia kwana kenya ngekira limi utheri kuwa ndo wa chiringi kana ikabango kire mbego ile ukachethia njau ijiare na kaja kona ko geta Kathendu nyandi bera ni mo etako kakuro uthora ciako na this program test yasa by the way test yasa Yungwanda kuri how timely is it test yasa then I 6 months even after 10th regardless kena tumba kukiria limbeto South Imenti pomba kumakiri 5 liters on 5 liters na sala bagweta ithahiri bangombe thai ngunia iri bangombe chiringirinya muthakongo gi chiringiri mugwanja ithano jeria mwenda
in a day chiringi magajeri in a month 6,000 kedai 6,000 na mtaka mura chiringi ngire mwanja ko wole ngombe, you're not making profit. Ngombe itala irio itala nyaki itajwa itabandidwa, so cost of production ya raw material ya ngombe is very very high. Kuna unira na alikemu na William Ruto. That is the agenda I presented, and that agenda was put in the manifesto. Number one, manifesto Nairobi, and manifesto Nairobi. I was there because in the agenda, and the manifesto, incorporated the farming, and dairy farming. Tonya manifesto William Ruto. So that means one passionate about farming. Yes, and I'm a farmer. Good. Okuwe tamantu ya goro otoro witi wangarame otoro president yoro na arariri ontubu na iyo mantu kwera twariri twicokera no ntukwarikinya ngombe thai dairy farming ni kwa very expensive kile cost of production together tukiariria mantu ya how we can tackle this na kethirwa thirikari ya Kenya Kwanza niyo kethirwa Kenya Kwanza na Meru Kwanza niyo ichikethirwa ichikirwa na mantu ya kinimbere katuno kanini tuthomene nteto cia biashara ni Angelina tuchokera nyuma kaita katekuraya Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Akorintho ya ijire gichunchi gia 13 kamustari ge 14 wega wa mwathani wetu Jesu Kristo na wendo bwa Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa yeje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku Tuiterikone It's our beef burger and chips, chicken legs. Ombe kudhidirio byaku bya nguku au we biashara eno. Ndio twalomizwa kozi ya spinning. Ni mwali ombele ndene ni wa gwita ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundweria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionerenda gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kerizuku Channel 39 Umamundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamiro. Stand by. Mics up. In 3, 2, 1, on air. Twethagirwa twibangite kenda ithare kirungama twatamburukiria cio bure gutukinyira ite chunki. Weru TV na Weru FM 96.4 ito nyomba ya nteto ira etiketwe imomero kumukinya iria cio miaka 5 nandi. Pumicho ntweria na chiketonya momero ntoliketi na iketumi. Tute kuringandi. Tukithengera iturano bya tariki 9 mweri wena na wirano bwetu no weni utiro tekio kia ukulukira. Ngugi yetu yogo mutegeri byo ciamukire oryo ciena uma na itekembi. Netwe. Rumuri Duamiro. Nenkadha ishitanirite na Weru wendo na uchamba bo bwinge gushwagetekia mujumbe wa ekoroka ereka gitene gaka ena wetekio Amero bakamujuriria gakabo na kura atweke mujumbe wa mwekoroka unti Amero. Mama Safi ndasharirwe ngeta wa karambu nturene imukuru weta wa ntere mbogori umete nje musiasa mbwaino musiasa bo bwako baumire. Elizabeth Karambu Kailemya ena wera na nkabo na mibango emeriku kire Amero. Kwa undenda kumenyera ekuru mbere untu ndakuria ekuru kumenya ngukuria mugongo juu untu ibo ankas
bo ituge byanja ciao Arerea nkathaijite siasa ne imbiendete kugita. Ndi siasa nikendete kurima. Okay. Ogari kana. Well, to umuno ende umuno gukura iria no to nangende mare kurare akuruka inye akuruka pendete mama no na gutenda na ndi urugire no pendete home Waye gikaro karambua tatu ringande. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ni Jumatatu ete tariki 25 mweri Jojo thaijire ciogoro kiri gikaro na kaunti. Gikaro na kaunti ngono cia mwanya umaririte gwa kunja. Saburi igana rĩa 19 mustari jwa igana rĩa 5 ruteto rwaku niru tawa ya maguru jakwa na weru wa njira yakwa kiambĩrĩrie mwithatu na Mũrungu arauga nĩkũgĩa weru na kũragĩa weru. Jana 1:5 weru bo butharaga mundune na otĩria mundu yabucinda tumeria 11 kamwari kamugwanja ni uma tiri weru bwe murio na igintu gikiega sana metho kuona weru boriwa. Saburi 36:9 Bwana gwa kithima kya moyo tuonaga weru kumania na weru bwaku. Wendo ni kumiria wendo butitaraga mothukia wendo buti urongo wendo ni kurekanira Jaigwaka ukijukia mwiki na gemetwe Gwoche kugweria metho muthenya junthe gukuruka gwa kanicha kurikithia kiatho ni mata na mechietio Twitter reception wimbo komata Mugithi Frilinda na kanongo tebya gutigero nyuma hanchenga na chio na murio jungwa ni keki tuko shenda cia Jumamosi kwambiria thaa 3 mwanka thaa 3:25 mbito wa Purity Nguta ugakurukirwa. Hakuna satisfaction kama kwa kumumete. So now NCBA bako menyontobo ne bonto bayitira mubango yo NCBA home loan bari kuira atire bari garamikia uwokera nyumba na 105%, and guess what, we're ana 11.9%. How better can it get? Na wewe wakaita kama miaka 25, yani pole pole tu batio kuharakisha ba kuira sisi tunakujengea nyumba wetu re mpala because the opposite ni ngumu. Ati useva alafu ya woka ni ngumu for 25 years itakuwa ngumu. Na ukwenda kinyo tena plot NCBA bari kuira atire bako nenkira 70% ya mbechira wetu itakura plot wete ure plot wa kujengea. Arani nabo batumire SMS na rito ya kuna email address yeku kile 16116 kana uliongire branch NCBA irere yakwena uwe. 8:37 karibu sana mutegeri wa Bweru TV tutanambere na rorere tuna Mwiti Kathendu. Bona Kathendu thai uchumi buthuki nukugo thai tukwira ura mantu jamutu jarakarire akenya no beterete kona ethera ujuga kinya tuliambua 100 si ndio ketha jwa kinya chiringi igana. What is your plan? Me is very unfortunate. Bata tongeria na tukuramba kura na gitariro muno tonto bei ya mutu ni kintu ko date until father no this guanya no rojo mbuga kaire je witia ranga kira so
there's no sustainable way utina njira sustainable ya kumba ukosho na Kenya kiri mantu ja food security tondu mbere ma kila kikosho na antu ni fertilizer ni roje na mbegu chi raisi kila ndu wamba kuanda kadi mpempe raisi fertilizer raisi na roje lokulima ndi kwarite buru ndi thai kaire mbure tangane mono this time round mpempe nyoka takamiro thai yote mpempe uma ndi so that means to rely na natural ways cha murungu cha ku sustain the guru which is not predictable so President Uhuru Kenyatta itumwenda mono lakini na miss the steps cha ku caution the guru mantu ya food security na Kenya being an agricultural country na kitu mkuangiwa uguninga tambunge kuthia sheria cha urimi tubati weka mbi mbere kipa mbere iko aka plant ya kuthia bunduki kana iko kuna fertilizer kana iko aka plant ya fertilizer iko aka plant ya kuthia bunduki kana iko thithia dams inthongi cha ruje rwa kulima full time so our priorities are ups and down nonguani ndi mutongeria na huu ndio wanda wakiwa kanithi gura kawa chiringi magajairi pa kilo so kena muntu bagura muntu chiringi magajairi lakini utomba kulimia muri mikawa umugura chiringi 30 ujogo mura muntu chiringi magaja jairi utomba kulia ambona zina chiringi 30 kilo imwe majani muntu akatha kilo imwe majani na kale ya mugethi na ikira fertilizer una chiringi 30 ujogo mura kulia chiringi 70 is totally gendugete kwereka nandi President Uhuru Kenyatta kira kuthithia aende kuendeka basic items na basic items chonde ni mutu chwa ngima chwa chapati muchere iria maguta ya kuruga those are 5 basics ilando batumana nyumba every day so you join that kalende ekre subsidy nige bantu kwa bunge bete bunge batige kwa dia gweta kiroko ne kwa ngire 10 na batige gweta kuthithia kuitha ngwecha ongo kana kuitha biashara na thirikari patetele ya Kenya Kathendu no kumia yes we yes you are at a better place ya kwariria mantu ya nontu first of all we murimi na we mubiashara na we mutongeria so where do we strike the balance nontu we murimi ukenda kwendia ria ryaku we murimi ng'ombe ukenda kwendia ria ryaku na goro say for example the ibururwa na 30 kai 40 no the 45 45 bururwa ria na 45 ora na 45 in fact I'm the one who has been willing to go up to 45 shillings yes. So now okay akwithirwa iri ni kurwa na drink 45 murimi no endere kinya 60 so murimi and aurero area na 60 ri woni ya consumer ri kaura mbeti you know where do we strike the balance at ri murimi atekumia na consumer na we at the same time atekumia na mubiashara na mubiashara na the balance no nto mwendia the retailer na kwenda producer I mean ura ko manufacturer re kinyawe na we kinyawe na kwenda kuona intubia kanto yake kadogo how do we strike this balance madini method the promise kile biashara area cost of raw materials raw materials yato kwithana ndi ng'ombe na ndo I'm doing my own things only have the experience we are getting them from Uganda and Tanzania na ito the Zambia kuchwa mizam utembe imagine mizam kuma Zambia mwa Kenya what is the cost of transport and taxes na into bibi onde tomba kulima sunflower ngira Tanzania tomba kulima sunflower all the mbeo iti onde tikania onde na gaki with monke goji yonde ne area sunflower but alimbaba no ba mbira tiri sunflower nyaba alimire batiganeo tonto mutugura there is no machine ya kuinya sunflower maguta jauma ninga wito ka chwembiriko wato chwembiriko no mbiriko yaje kuguria ikure twainya tutena keki na kigera ne kuthirwa ng'ombe so thirikari is serious about kurua cost the production ya raw materials je irwa ng'ombe that's the biggest problem ndo murimi ayura ngunia ile chiringi ngirinya agenderia chiringi 45 ageta hasara so what is supposed to happen is that the government is supposed to take caution parliament get the administration government get the subsidy ya cost of raw materials share irwa ng'ombe na anything else ile kuliwa nanto kenda yomba kuina mabei kenda wewe karimi umba kugura irio ndugene na bei rende thirikari ka caution mbere murimi akarima na less cost murimi akendia boya akona mbecha akona faida mundu ro producer agendia akona mbecha na murimi akarendo bidina goro so thina tu no matin thina ya murimi thina thirikari nego matu kwathiri this time round antuba South Imenti antuba Meru ikeni mbunge mundu ro komba kwenda kururira interest cha murimi temo biashara
Tio biashara watenda ja kemsa. Yoro president nara mantu yao. Yes. Na awa tinareri ibabu ya siasa. You know, ariara how come mutu yuitasi itari ondere tuita kuringa kura. Yeah. Na itia itari itia babu ya siasa ibabu kuringa na mantu ya siasa. Ibabu wi campaign na so ukara yaka ni babu ka strategy ka uchuriria kura ati unga imepanda some of them baba complain kinyaba idrikari ni. Yeah. So no policy maker ioni kayowe kaikarimi kana ni mundoro kyako kai president Uhuru Kenyatta. So nobody kumenya mbere wongi. Iwe kana ioni kana president. The president. So the president is, the bar stops with you. Stop take excuses. Ni ilo menya mtu witia. Yeah. So so president Uhuru Kenyatta anataka excuses etire ngoine ya kuthia BBI aurwa na Kenya na BBI tumba kutetia antu so na nataka na antu ba Kenya within the next 20 days balinge kura chao na bagatonyerwa ula machimu cha kwetwa county commissioner cheta kwa rilwa manzo yakula chakajwa kula ngiri iyo kazi nguye sibo bati kweta ba kwante ba komuno bakane antu sifatreza ya raisi antu balime antu bone mbecha nuko me BBI woko weta ikia South Imenti yekuisi gobelebe obunga na hiyo sababu kwanza tuna BBI na in fact yale ndo yako unathengirwa mwana manzi yako ki ndo sababu kwanza na ngiwa igito kuma kaiti mwankarukuru na niwe gitirwe na mtongo wa kauna ai kula jawe ndikwa je ungirinya So and then Martin kile kibati kuthithia yatongeria go put our people first ndo tero kinyawo twa wina ngari thano na twa wina mauri 10 nyomba ithandatu biore 12 ugeta kiro kimantuku ori mutu at one time mongete kiro kimo yes go make sure mantu yangu na ntore na ntwe najo thina ya kunya kuria karimi Martin thina nya kuria tafadhali to make sure at least minimum wage ya mtu wonde mtu ule kulima akethwa na kuna dai mtu wonde na marandu mtu nya kuthira ngombo yangu ile mbeza na kuna tika ngona mbengi. Yeah, true. Tonto freezer na chodi mune kwa mwira ku chimeru ana jamba kula mugitha ngingo. In fact Martin, I'm sorry because of workers who are telling me that it's very very hard at home. Kama jana leo jana ndugu mwangu haikuna makula kambenga. By then uje story ya nieke kwa hiyo simu nyingine, it has become a threat. Yes, a threat. Sikiwa wao tu kwa hiyo simu si ulifuliza tena. Okay, Boniki Marua, the future of South Imenti, the future of South Imenti bwakwa akawa his ideologies and manifesto is very clear. We need him in South Imenti more than he needs us. Tuko pamoja ni Bonikim Justa Makena Arua salimia Kathendu Mwiti. Tunamshukuru sana especially huku Egojist ameweka mbegu sana za ng'ombe starting with our family cow. Promise keeper ni Justa Makena reteretia Egoji Lewis Mudomi kile Facebook bado Arua ningependa ulize incoming MP South Imenti what program he has for youth once he ascends to power because he has all what it takes to become an MP. So kiumbele tuendelea muyuthi wa South Imenti inkwenda kukwira mheshimiwa Kathendu na akite resource center inyi mo South Imenti na I am part of kurura ndi ya torokoria ala bukatha Kongo ndenda kururenge goji na gatakene ndenda kuthithia reta kwa a youth academy in those resource centers kuji na equipment cia computers cha kuitana youth betu baba kuthoma mantu ya technology na kuwethana urabaka thithia mbeja through technology ndo gatu kula kinandi tinyomba kitu kwa tunacho jiwe resource center nyomba ya kikiberi ikala wantu bajawe kama chamana ku yandi mjone kwa kuna siasa resource center yaki lakini mtu akajana chingi magajari kwa antu nyombe temo youth ura wakiri nyombe atethekanyo so what I've decided with the youth mantu ya technology ngadi academy ya technology na South Imenti in all those resource centers tujekere computers chaku na cyber na wale antu bageta kuitire bandi na antu bageta ya huduma center kweta kuthia mantu yao ki those resource centers in the village no huduma center ndo ndikumira onde mire tonire mundura uri nkungu na metongo mndore moroga mndore nkunjumo mndore kinoro
agejaga mutindo kenda access service ya thirikari. So we must make sure that we involve everything, the village, and make sure that our youth on the back of the mono na Martin youth beto ba thoma ba ndeba town keda mo youth ya kodoma metongo ali metongo town atukora rompo atukora mamuru atukora nkoi you know ali ja town metongo kenda access service cha thirikari. So ikiwa mandogire ndenda ku make sure that those resource centers they are equipped with the technological issues cia computers na internet kena youth beto bagwitao beto bakadi manzeba na kudithia paka ananja ciao na makuru. Yes. Alice Kendi bado kile Facebook arua napenda his confidence of how he fights Kingangi with passion and his project here when Kubu town we have decided is Kathendu. Ken Mawera bado kile Facebook no arua Kathendu ako sawa, muteteri wa arimi has done recommendable job so far. Taretisa we shall reward him with MP seat na we Ben Tesha kawa ni Ben puma mwichone Kathendu tano fresh. Jacqueline Kendi akawa Kathendu South Imenti imeamua ni yeye tu. Martin Nugua, you know my manifesto it talks for itself because manifesto is very clear about farming. Nakita mugwa nyaba ibeta motete walimi and they know it, and people may baka surprise nonto and South Imenti abali jambecha na otiri ruguri na kadera nengene ruguri na kadidine nengene ruguri na machikene na yakorea hoteli tuga South tuga hoteli rugurwa bara ina bakoja ukindokera bako Kathendu. Ladies, Manuel Wakadendo Tosha, in Kionyo we have stood with him all the way. I think we are ready to eat from those others and at Kura Zote and Zaka. God bless him so much. Yeah. So Kathendu, Antoba South Imenti bere be in the first 100 days. Mbugite in the first 100 days. The cliche 100 days. Martin, yeah, the cliche 100 days. Martin. Sheria ngazi ya mbele ndene mbunge yetu ya National Assembly. Sheria ya kudhibiti marigo cash crop. So the marigo is a big issue in South Imenti. Is big market to kwere indarene is a very big market. Lakini ndo baba jawo brokers cha kuja ku exploit ya andobeto. Bajaba kalandi nandiko ruguru nyamala changorwe. Chakuru yangurwe mbele rukire. Kumurugire mangala agena inguro bakola. Then da kumba kambia kula marigo. Daidi ya kuruba nogere to kone mangaba mbele kudhina. Bambele kudona baka to kama ngombe bona kali yakunywa. Mbele kudona baka kula kurubao. Mtu akaja kula riko chitingeita. Martin, you can imagine it would be American Singate. Divide that by here man Anto Naveradre, Mijamana Negua, the Anto Tavalari, Anto and Rigo, and was Singate. It was Imenti. On the minute I want Griganda. Kanekumi. Negroba way to Yuma. Sure. Yeah. Yes, the hassle. Yes, the hassle. So, in unfortunate Atongabeto. Na nyapa kwa jana pesa Imenti mtu akajambeza je kuma kemsa je kuma na kiwa ichi akuita bole akajageza ntu mbeja akibera eto wakiminya angada wao tafadhali ango na kwenda ntu ba ndreki 10 pateo na ntu ba kaire na yende ile ntu ba ngale joba kutanga joba kina njirene na ba ndreki 10 ukero kangari ndi wane kwaku kukira bati kumenyera ni waku njamo kulo kuna na bakura wakata nyume tariki kenda uraba kathoma. So Martin Kirangura that's the first agenda ira kathi ya mbunge kuthiri ku cash crop kiredi ku ya classified ondo so Imenti ni mama liko mono ya classified ya cash crop ya kawa kana majani zikale omba kulitegera omba kuwathiri na thiri kuliti kendo na kilo na thiri kathi mwake na murimi ona mbecha kutimwa kurungu na ndare ne kaire eta kama chege eta mirurire eta kanyakine atinda karinthi the undi na rigura mieri genda enda shilingi 80. You know, Donna Karimi kire some article yandike don't know in Africa what ati Meru industry ya Mario Meru ni a 3.9 billion annual industry. 3.9 esindete kisina nato adwana si konto kwa Mario nonto kisine 3.3 billion. So I'm trying to imagine bwana Kathendu uratomba kwethia ku grow industry eje itekinyankuru kikando na kumethia cash crop, you know, mirane ether cash crop na tunakula shida kama inachengia ngurugere ya cash crop. So there is more to it than kumethia cash crop. Angu adri Martin, that is the first step. Ila tupati kujogenda nonto tukentomba kuthia kitambe dikatambe classify majani aja classify ja factory ja KTDA kina jomba kuambia kwarirwa
tai mariko utimundu kujari hondo no utimundu uji na agenda kwa utimundu uji agenda kwa tia na there was one on mundu ya kureriko kinyo gira bakuna yiro rugina na chingire kana rimwe okoma utimundu nyathika te nyatho ndola mariko wetho wathina ndarene wala mariko wana jo thoka gudi isesi ukare anjire yes yo kala njire tu ya kita kule so kirangi ngo athiri bere mathirikari ya mbere recognize that this is a serious crop ya ndo bamiro then number 2 factory igwakwa tikinyamba kira igwakwa ile county government ala kandarene kinyamba kira igwakwa ile kiberi the factory kiberi ate rubera ka thoko ya kwenderia mario anto bareke kwenderia njirene you know what no Martin, it's the first step. No, let's be serious. Let's be serious, Martin, for once. So to the issue of factory Amarigo South Imenti yari for 15 years 20 years kigawa why has it not been actualized? What you can and what the factory Amarigo ko kitanga Amarigo ja ando vadio kato ka kinyomba ganto ko kala ku Mario ene the first step kinyanga nyombele bati wena machini dai mbere nya kwa ali manja janyo Martin to kalinga ziaza na biashara Amarigo. Because that's what we have been. That's why I'm saying we must be serious. We must be serious. These members of parliament have been in parliament. Kingangi has been in parliament. Why has he not instituted Sharia ya Marigo Mwanganande? For 20 years. At the Sharia Marigo, utuka irigo likuwa classified. Idikari limenya. Yes. Then he done to the Andisa Just yes. So let's stop that. Go back to the basics and to the Martin, and to wetu bakorera, and to wetu batina ya Korea, and to wetu bena freezer, and to wetu bena manando ya circles. In fact, Martin gakwera uma. Yes. Kenya. Kono nigema ngwa Kenya ine randu, owe ine randu no gate yonge. Parting shot bona Kathendu tukiriki na mini turenda kwira nzoba South Imenti ate. Randu ruretereka. Muciari era rumanere randu. Na tori bene randu. Everybody. That is in this school. In this school bali yakachiri ngingirira ndipo nya azimwe bagiwa iti na jodi free bali the free kalikala. Mwanka university yes. Lakini daiji mbejeza daiji. Kibaki did. Yes. Mbejeza daiji jirene ana bachukuru bonde kuma ando makadadu. Bonde aba ani tena makuru. What is the problem? The fees. Everybody. This school. By that is true. Yeah. Everybody watoto wamefukuzwa. Yes. Nyangora bara penti the town. I don't know why. So Martin, what are we doing? I'm very bitter by the way. Yes. So what do we do about it? Let's change Atongeria. Parapena passion. Ya with parliament with the Sharia. Iliga atedi anto betu bokere kumana bali na intobira benabio tibira bia dogochwa. What do you have now, Martin? And that's why I recruit. Onduru adu imbi no da iji ngombe kwa. Igomari tejere. Ngakurani yangu kire mbeko imeleta melongo eri. Imbi no da iji majani Sharia majani Martin. Da iji majanja adu wa Sharia ya jingi that the bonus. In fact, the moment ila idira account on the majani. Ila idira majani njonde ndira metanga top up. Ngo rando. Wene rando. Nani ngo rando. Baba turekeria udeke. You know Kathendu, don't comment on this. Yes. Don't comment on this. Lakini you know what happens ni atire atongeria ba Karimi bonde batuira I am the best. Lakini beta mbungene yaga kweka muma kana bare ya kana either kwe muma bare ya ndene ara kana ngweye ne njomo ito bakuriteka. Either this is too much for everyone na anyone there is something kana kwe muma yoyire ya wandene na araba kero wa chala cheza chini. Thank you. Ando mbegura ndalo mbegura. No madina seke. Ya iwe kama ndo South Imenti. Mbeta kwa mheshimiwa Kathendu. Na ibu jengo yambo itirete. Ndo mpeni kula jeno cha mjumbe wa South Imenti ndari kana mjwana na. Pokataka ole ande na mbeji nyingi kana ole ande mwana munini kana ole oni bu jengo landi tawa. Jugeno nkari utigire kura ya mjumbe wa South Imenti mbete nkapotethie ume one step to the next. Thank you very much and all the best bwana Kathendu. We wish you well. Thank you so much mutageri wa Wero TV atugushokira uterera rungi mubango ja kugokejo geta na mbere watu tugashokera kamurutira kathira inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Mambo najua niko na kaloni kako. Nakumbuka tu nimeona tu simu yako nikajua ni kaloni. Lakini kuna kadili nakafanya hii wiki tu. Hata nitakupigia simu nikiwa katikati ya deal. Au unajua siwe peke yako na didai loan, kuna banks na nidai loan. Hata saa hii tunaongea hivi tu saa hii. Wamenitumia message na wewe pia ukanipigia na najua ni loan. Hiyo deal nitakupigia nikiwa katikati ya deal. Niko na kadil. Hata ukisikia nikikaita kadil, ni deal kubwa
na utapata pesa mpaka unipee change. Hii wiki tu. Na kulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Ndenda kwira mutegeri wakwa mtu wonde akeja kuthwa ena kana kanintini ikugwirwa kwa muciari kuona kana